سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به واشنگتن با دعوت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد ترامپ صورت میگیرد. در اینجا واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی، ایالات متحده آمریکا و دیگر چاره‌بینی‌های مهم برگزار می‌گردند. در اقامتگاه موقتی در شهر واشنگتن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را یک گروه شهروندان تاجیکستان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. ششم نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه همایش دوم در قالب آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5 جمع 1 در شهر واشنگتن با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد ترامپ ملاقات نمودند. در واخوری مجموعه وسیع مسائل وابسته به حالت کنونی و رشد مناسبت‌های همکاری میان دو کشور بررسی شد. محترم امامعلی رحمان نخست به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای دعوت و پذیرایی گرم عرض سپاس نمودند. سرور دولت ما در ادامه صحبت به اهمیت تامین صلح در منطقه‌های گوناگون جهان اشاره نموده پایداری امن و ثبات را زمینه بی‌بها برای رشد استواری همه کشورهای دنیا ارزیابی نمودند. ضمن بررسی رابطه‌های دوجانبه توجه زیاد به تحکیم و گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری ظاهر گردید. ذکر گردید که تاجیکستان زیاد از 70 شرکت با اشتراک سرمایه آمریکایی فعالیت دارند. با یادآوری از جریان و نتیجه‌های همکاری دوجانبه در ساحه صنعت تاجیکستان از جمله برای استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی بخصوص فلزات نادر گسترش چنین رابطه‌ها با منفعت کار ارزیابی شد. تاکید گردید که امکان و ذخیره‌های استفاده نشده برای تحکیم و گسترش رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور میان دو کشور از جمله در بخش‌های انرژتیک، کشاورزی، نقلیات، علم و تکنیک، ذهن صنعی و تکنولوژی‌های معاصر خیلی زیاد است. بررسی مسائل وابسته به مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر به مثل تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر از بخش‌های مهم صحبت بود. تبادل سودبخش اندیشه همچنین اطراف دیگر مسائل منطقوی و جهانی صورت گرفت. ششم نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر واشنگتن در ضیافت کاری همایش دوم آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5 پیلوس 1 اشتراک و سخنرانی نمودند. ششم نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر واشنگتن در ضیافت کاری همایش دوم آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا S5 جمع 1 اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان به راهبر کشور میزبان دونالد ترامپ برای دعوت و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده. دایر به ضرورت و راه‌های رشد همکاری تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی با ایالات متحده آمریکا اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان صلح و ثبات و امنیت پایدار را زمینه بنیادی همه گونه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی ارزیابی نمودند. در ادامه سخن به توسعه همکاری اقتصادی، افزایش گردش مال میان کشورها و جلب سرمایه به ساحه‌های آینده‌دار تاجیکستان توجه خاص ظاهر گردید. بنابر ذخیره‌های بزرگ گیدرانرژتیکی و موقع گئوگرافی تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آمادگی جانب ما را با دیگر شریکان در توسعه همکاری و به تحکیم ساحه انرژی سبز و انتقال آن به کشورهای همسایه تاکید نمودند. تاکید گردید که در کشور ما با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده بر رشد ساحه‌های گوناگون صنعت و انرژتیک به خصوص افزایش اقتدارهای تولیدات نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده اهمیت خاصه ظاهر کرده می شود. در این ضمن علاقه‌مندی تاجیکستان به تحکیم و توسعه همکاری‌ها با شریکان بین‌المللی در این سمت‌ها ابراز گردید. سرمایه‌گذاری به استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک نیز از جمله سمت‌های آینده‌دار اقتصاد تاجیکستان نامیده شد.
در فراورد سخن ابراز گردید که تاجیکستان به اینابت اقتدار اقتصادی خود میتواند توسط گسترش همکاری و همیاری در تحکیم زنجیره‌های استوار استحصالی و تجارتی موقع نظررس داشته باشد. 6 نوامبر در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن میز کاری سطح بلند صاحبکاران تاجیکستان و آمریکا برگزار شد. گزارش در این خصوص. ششم نوامبر در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون به ایالات متحده آمریکا در شهر واشنگتن میز مدور سطح بلند صاحبکاری میان تاجیکستان و آمریکا برگزار گردید. در چاره‌بینی راهبران یک قطار وزارات و اداره‌های جمهوری تاجیکستان و دایره‌های صاحبکاری از جانب آمریکا باشد نمایندگان کنگره و وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا، اینچنین سرداران شرکت‌های معروف بین المللی سیتی، کوکاکولا، متا، سپیس ایکس، استارلینک، ناسداک، والمونت، FL سمیت، دانشگاه نوادا و دیگران شرکت ورزیدند. این چاره‌بینی منبر مهم برای تقویت همکاری اقتصادی دو کشور نامیده شد و در آن امکانیت‌های نوی جلب سرمایه، گسترش سودا و تطبیق نوگانی‌ها میان دولت‌ها بررسی شد. دایره‌های صاحبکاری آمریکایی هوسمندی خود را برای گسترش همکاری با تاجیکستان و تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های انرژی سبز، کارکرد معدن، استحصال مسائل ساختمانی و کمپلکس کشاورزی صنعتی ابراز داشتند. تاجران آمریکایی همچنین بهتر گردیدن محیط سرمایه‌گذاری و کوشش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را برای فراهم آوردن شرایط مساعد به سرمایه‌گذاران خارجی تاکید نمودند. از روی نتیجه کاری میز مدور میان شرکت‌های آمریکایی و دایره‌های صاحبکاری تاجیکستان و آمریکا یک قطار سازشنامه‌ها و یادداشت‌های همکاری در ساحه نقلیات، سرمایه‌گذاری، مبادله تکنولوژی‌ها و دیگر بخش‌های اقتصاد به امضا رسید. میز مدور از جانب نمایندگان شورای تجارتی آمریکا و تاجیکی و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده شد. من نماینده شرکت ترانسپرنت اف هستم که در شهر واشنگتن فعالیت می‌کند. سمت فعالیت ما استفاده تکنولوژی مشاهده مسافوی برای معین‌سازی ذخیره‌های معدنی در روی زمین میباشد. در چند سال آخر ما مدل‌های را کارکرد نمودیم که امکان می‌دهند جای‌های امیدبخش و فایده‌آور مواد معدنی را معین کنیم. ما فعالیت خود را از طلا آغاز کرده تدریجاً به معدن‌های حیاتاً مهم صنعتی گذشتیم. عین حال به بازار تاجیکستان وارد می‌شویم. سازشنامه عاید به همکاری با شرکت اوستا گروپ به تصویب رسانیده شد و در ماه‌های نزدیک چند مرتبه به تاجیکستان سفر کرده با متخصصان محلی برای معین‌سازی ذخیره‌های معدنی کشور همکاری خواهیم کرد. من راهبر فوروم معدن‌های حیاتاً مهم هستم. این یک اتحاد تجارتی می باشد که از جانب وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا دستگیری می یابد. به هیئت ما کارخانه‌های استخراج، کارکرد، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌های بزرگ شاملند که از این معدن‌ها استفاده می‌برند. تاجیکستان دارای امکانات‌های وسیع معدنی می‌باشد. بسیاری از ذخیره‌ها علاقه کارکرد می‌شوند، اما همچنین به کارهای علاوه‌ای جستجوی نیاز هست. ما امکانات‌های نو برای همکاری‌های متقابله بین شرکت‌های تاجیکی و آمریکایی را می‌بینیم. محض برای همین من امروز در اینجا هستم و ما انتظار همکاری با شرکت‌های تاجیکستان و سفر به شهر دوشنبه می باشیم. من راهبر اجرایی شورای تجارتی آمریکا تاجیکستان می باشم. ما تشکیل کننده همین چاره‌بینی هستیم.
پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تمام اعضای هیئت رسمی را به شهر واشنگتن خوش آمدید میگویم. برای ما همچون نمایندگان جامعه تجارتی افتخار است که دوستان تاجیک را در پایتخت ایالات متحده استقبال می نماییم. چهاربینی امروزه خیلی در سطح بلند برگزار گردید. در آن شرکت های پیشبر امریکایی اشتراک ورزیدند. ما مطمئن هستیم که رابطه های اقتصادی میان دو کشور باز هم تقویت خواهند یافت. نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تراول مارکت 2025 در شهر لندن بریتانیای کبیر جنبست گردید. این رویداد مهم سیاحی در سال 2025 که از 4 تا 6 نوامبر جریان گرفت، هیئت جمهوری تاجیکستان در آن فعالانه اشتراک نموده اقتدار سیاحی کشور را به طور شایسته معرفی نمودند. دوام روزهای برگزاری نمایشگاه از گوشه سیاحی تاجیکستان صدها نفر دیدن نموده در دایره ملاقات و واخوری‌ها همکاری‌های آینده مورد بررسی قرار گرفت. همکارمان سفرخوجه ریزازاده از شهر لندن گزارش می‌دهد. نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تراول مارکت 2025 که روزهای 4 و 6 نوامبر سال 2025 در مرکز نمایشی اکسل لندن شهر لندن بریتانیا کبیر جریان داشت، با میدان فراخ تبادل تجربه و معرفی امکانات بیش از 180 دولت جهان و زیاده از 40 شرکت سیاحی تبدیل یافت. تشکیل گوشه جمهوری تاجیکستان در این روزها توجه زیاد اشتراکچیان را به خود جلب نمود و هیئت جمهوری تاجیکستان توانستند با اشتراک فعالانه تمام امکانات و اقتدارهای سیاحی کشور را برای اشتراکچیان به طور شایسته معرفی نمایند. گوشه سیاحی جمهوری تاجیکستان دوام 3 روزی برگزاری مهمترین رویداد سیاحی سال 2025 ورلد تراول مارکت در شهر لندن بریتانیا کبیر با انعکاس فرهنگ رنگین ملت تاجیک و اقتدار سیاحی کشور ما زیر توجه وسیع اشتراکداران این چهاربینی با نفوذ قرار گرفت. در این مدت صدها نفر نمایندگان ساختارهای مربوطه دولت‌های گوناگون جهان، شرکت‌های سیاحی، مهمانخانه و فرودگاه‌ها، دیگر سوبیکت‌های خدمترسان در ساحه، بلاگران و نمایندگان رسانه‌های معروف از پاویلیون تاجیکستان دیدن نموده با فرهنگ پرغناوت و اقتدار فراخ سیاحی کشور ما شناس شدند. نام من محمد جمال. من از مصر می باشم. تاجیکستان کشور خیلی زیباست. من شرکت سیاحی خود را دارم که می خواهم با همتایان خود از تاجیکستان همکاری ها در ساحه سیاحی داشته باشم. تقریبا 4 سال پیش من با یک چند برادران تاجیک همکاری ها در ساحه سیاحی داشتیم که برای من تجربه خوب داد. مردم و فرهنگ تاجیکستان برای من خیلی پسند است. سیاحی از سمت‌های آینده‌دار کشورهای جهان محسوب یافته در تاجیکستان بر رشد و تحکیم انفراستراکچور آن توجه زیاد داده می شود. در این زمینه در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طی روزهای برگزاری ورلد تراول مارکت 2025 با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در شایگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در گوشه سیاحی کشور تمام نوهای جهانگردی معرفی کرده شده. در این زمینه بیش از 40 صحبت و آخری‌های هیئت تاجیکستان با همتایان خارجی خود برگزار گردید که در زمینه آن رشد همکاری‌ها بررسی و برای جلب سیاحان نقشه‌های آینده تحریزی کرده شدند. 3 روزی که نمایشگاه با وقوع پیوست، نمایندگان تجارتی، ساحه سیاحی و دیگر سمت‌هایی که به ساحه سیاحی علاقه‌مند هستند از کشورهای عالم از گوشه سیاحی تاجیکستان دیدن نمودند. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای در سطح مناسب معرفی اقتدارهای سیاحی مملکت در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی WTM لندن آمادگی خوب دید. در همبستگی با سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی توانستیم که با طور شایسته در سال 2025 امکانات سیاحی را در این بازار مهم معرفی نماییم. یکی از رویدادهای مهم برای جمهوری تاجیکستان در روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی سیاحی ورلد تراول مارکت 2025 این تقدیم رسمی جایزه مخصوص بیست تراول از جانب نشریه با نفوذ لونلی پلنت به هیئت کشور ما بود. یادآور میشیم که چند قبل این نشریه معروف جهانی تاجیکستان را در فهرست 25 تجربه بهترین سیاحی در سال 2026 بیست این تراول وارد نمود و کشور ما را همچون یکی از سمت‌های الهام بخش برای راهپیمایی و سیاحت در محیط کوهسار قید نمود.
وارد شدن تاجیکستان به فهرست 25 تجربه فراموش نشونده سیاحی سال 2026 از توجه افزون رهبریت عالی حکومت کشور خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد و تحکیم انفراستراکچور این ساحه و فراهمسازی شرایط ارزنده برای جهانگردان شهادت می‌دهد. Planet to present this award to Tajikistan for Lonely Planet's Best in Travel 2026 Awards as a best destination to visit. سلام، نامی من بیلی است. من همچون سیاح به تاجیکستان هم سفر کرده بودم. من تاجیکستان را خوب دریافتم. کشور شما خیلی کوههای زیبا دارد. من آنجا طول یک ماه بودم. به خوجند، مرغاب، دوشنبه و قریب که همه منطقه های تاجیکستان سفر کردم. نقشه دارم که باز به تاجیکستان سفر کنم و امروز هم این گوشه سیاحی تاجیکستان در World Travel Market 2025 دقت مرا جلب کرد. سلام، نام من تومی است. امروز خیلی خرسندم که فکر و اندیشه‌های خود را درباره تاجیکستان پیشنهاد میکنم. من برای اشتراک در یک فستیوال فرهنگی به تاجیکستان سفر خواهم کرد. نیت دارم درباره فرهنگ مردم تاجیک بسیار چیزها را آموزم. تاکید کردن به مورد است که ورلد تریول مارکت از بزرگترین چهاربینی‌های سیاحی در سطح جهان است که از سال 1980 همه ساله برگزار می‌گردد و آن برای نهادهای صحابی دولت‌های گوناگون جهان، شرکت‌های سیاحی، فرودگاه‌ها، مهمانخانه‌ها و دیگر سوبک‌های خدمترسان ساحه میدان فراخ تبادل تجربه و معرفی اقتدار و تحریزی نقشه‌های آینده محسوب می‌یابد. نمایشگاه بین المللی ورلد تریول مارکت 2025 که سال روان تحت شعار اندیشه نوی سیاحی در جهان تغییر یابنده برگزار گردید، وارد گردیدن ساحه سیاحی را به مرحله نوی رقمی و استوار برای جامعه جهانی نمایش داد. ورلد تریول مارکت 2025 باری دیگر نشان داد که جهان با تجربه های استوار، تکنولوژی های رقمی و همکاری های بین فرهنگی و بین تمدنی بیشتر تکیه می نماید و برای کشورهای چون تاجیکستان اشتراک در این گونه صحنه‌های بزرگ امکان فراخ معرفی اقتدار طبیعی سیاحی و فرهنگی محسوب می یابد. милитсияи тоҷик чун ниҳоди боэътимод дар таъмини амният, мубориза бо ҷинояткорӣ ва таҳкими сулҳу субот дар кишвар нақши назаррас дорад. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик чорабиниҳои идона баргузор гардид. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бо дастгирии роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бинои шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи шаҳри ҳисор баъди таъмири куллӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи он вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон раҳимзода рамазон ҳамроҳ, роҳбарияти шаҳр ва роҳбарияти мақомоти милитсияи шаҳри ҳисор иштирок намуданд. зимни боздид аз шароити наву замонавии бино роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ иброз намуданд ки муҳайё сохтани чунин шароиту имкониятҳои муосир маҳз дар партави ғамхориву дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардид. ҷавобан ба чунин ғамхориҳо бояд кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати пешгирии ҳама гуна ҷинояткорӣ фаъолияти худро дучанд намоянд. маврид ба зикр аст ки ҳамчунин ба кормандони мақомоти милитсия як адад ошхонаи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба кормандони мақомоти милитсия бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи милитсияи тоҷик 3 адад автомашинаи сабукрави хизматӣ тӯҳфа намуданд. мо кормандони милитсия фахр аз он дорем ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар чунин шароитҳои тарҳи нави замонавӣ кору фаъолият намуда истодаем. бовар мекунем ки муборизаро бар зидди ҷинояткорӣ дучанд намудаам. барои тинҷию амонии ватан саи кӯшишҳоро аз пештара дида зиёдтар менамоем. зимни мулоқот бо кормандони мақомоти милитсия ва фаъолони шаҳри ҳисор таъкид гардид ки дар шароити зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир бояд ҳар як шахс зиракии сиёсиро аз даст надода ба қадри сулҳу суботи сартосарӣ бирасад. гузориши дилшод раҳмонзода ва садриддин иброҳимзода аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоъоти ахбор. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи рӯдакӣ ифтитоҳ гардид. бино аз 3 ошёна иборат буда дар он 16 утоқи корӣ бо маҷлисгоҳ барои 80 ҷойи нишаст иборат мебошад. дар он барои кормандони мақомоти милитсия инфраструктури зарурӣ бо дар назардошти талаботи замон фароҳам оварда шудааст. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ифтитоҳи чунин бинои муосир бо ҳама шароити замонавӣ изҳор намуда ваъда медиҳем ки фаъолияти ояндаи худро дар амну суботи кишвар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дучанд намуда ба халқ ватан ва миллатамон صادقانه خدمت نماییم. بینای مذکور و پیشواز از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حوزه روز میلیتسیا افتتاح گردید. این اقدام در دایره تدبیرهای حکومت کشور جهت بهتر نمودن شرایط خدمت کارمندان مقامات حفظ حقوق و تقویت ترتیبات جمعیتی عملی گردیده و بلند برداشتن ثمراناکی فعالیت مقامات میلیتسیا مساعدت خواهد کرد. مهیا ساختن چنین شرایط و امکانات‌های موثر محض در نتیجه غمخواری و دستگیری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردید. جواباً به این غمخواری پیشوای ملت باید کارمندان مقامات میلیتسیا نوحه رودکی جهت همه گونه جنایتکاری فعالیت خود را دوچند نمایند. این چنین از این نهاد دعوت به عمل آوردند که در حفظ امنیت و صلح کشور و اجرای مسئولیت برداشت داشتهشان هوشیار و دلیر و چست و چالاک باشند. بخشیده به روز میلیتسیای تاجیک امروز در اکادمیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با اشتراک مسئولین، آموزگاران و کورسانتان همایش سیاسی فرهنگی برگزار گردید. تاکید گردید که میلیتسیای تاجیک از نخستین روزهای صاحب استقلالی دولت بهر تحکیم و حفظ دستاوردهای استقلالیت، تأمین امنیت و آسایشتگی شهروندان حصه ارزشمند می‌گذارد و وظیفه‌های خدمتی را جهت اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سربلندانه اجرا می‌نماید. امروز نقش میلیسیا در جامعه تاجیکستان خیلی بارز میباشد، چونکه محض حفظ ترتیبات جمعیتی، امنیت انسانیت، محض از فعالیت شبانه روزی کارمندان میلیسیا جمهوری تاجیکستان وابستگی زیست دارد. باعث افتخار است که امروز مردم شرفند جمهوری تاجیکستان با فعالیت میلیسیا تاجیک اعتقاد و اعتماد عمیق دارد. وابسته به این همساله در جمهوری تاجیکستان 10 نوامبر همچون روز میلیسیای تاجیک جشن گرفته می شود. در همایش مسئولین اکادمی کورسانتان و کارمندان میلیتسیا را با عید کسبی شادباش نموده تاکید کرد که با شرافت صاحب استقلالی وطن و در زمینه سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر ارکان مهم دولتی پایه‌های میلیتسیای تاجیک نیز مستحکم گردیده، این نهاد به یکی از نیروهای پایدار و نیرومند تامین ثبات و امنیت جمعیتی، ولایت قانون و حیات آسایشته مردم تبدیل یافت. طور تاکید گردید میلیتسیای تاجیک در زمان نهایت دشواری تاریخی تشکل یافته در بنیاد ساختار و شکل نو اداره‌کنی دولتی و جمعیتی سهم مناسب گذاشت. در ادامه چاره‌بینی یک قطار آموزگاران و کورسانتان با نشان اعلاچی میلیتسیای تاجیک افتخارنامه و سپاسنامه وزیر کارهای داخلی و سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی قدردانی کردند. در انتهای چاره‌بینی برنامه فرهنگی با اشتراک یک قطار هنرمندان شناخته پیشنهادی حاضرین گردانده شد. همساله سنه 10 نوامبر در تاجیکستان صاحب استقلال همچون روز تأسیسیابی میلیتسیای تاجیک قید کرده می شود. با افتخار این روز در تئاتر ولایتی به نام مهربان نظرف شهری خاروغ چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. با وارد نمودن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به تالار و صدا دادن سرود ملی، چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به روز تأسیسیابی میلیتسیای تاجیک آغاز گردید. کارمندان دلیر و شجاع میلیتسیای تاجیک از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با متانت و شجاعت و دلیری و مردانگی گذشته در راه برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، تامین صلح و ثبات و امنیت جامعه از خود صداقت، دلیری، وطن دوستی، میهن پرستی و انسان دوستی ظاهر نموده با بهای جان خود یکجا با رادمردان دیگر مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی مملکت، منفعت‌های ملت و دولت و صاحب استقلالی و صاحب وطنی را حمایت و تامین نمودند. گفته شد که مقامات کارهای داخلی که وظیفه حفظ ترتیبات جمعیتی و امنیت جامعه، تحکیم ولایت قانون، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان، مبارزه با جنایتکاری به عهده آنها واگذار شده است. در ساختار مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مقام خاصه دارد. در ادامه سخنرانی قید کرده شد که دستگیری و غمخواری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت در راه بلند برداشتن انفراساختار مقامات کارهای داخلی، سطح کسبیت و معرفت حقوقی کارمندان میلیتسیا هر یک فرد با ننگ و ناموس و صادق به وطن را وادار می‌سازد که در اجرای وظیفه‌های خدمتی باز هم جدی‌تر و با مسئولیت مناسبت نمایند. اظهار باوری کرده شد که هیئت شخصی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان من بعد نیز برای حفظ ترتیبات، تامین زندگی آسایشته مردم، پشتیبانی صلح و ثبات و تحکیم ولایت قانون در جامعه، نیروی جسمانی، مهارت کسبی و دانش و ملکه خود را دریغ نمی‌دارند و به خلق و وطن عزیزمان بی‌غرضانه با دست و دل پاک، صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نمایند. بخشیده به 35 سالگی
بازآوردگی استقلال دولتی در تمام قلمرو ولایت مختار کوهستانی بدخشان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده در نظر است که انشاءات جدید دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی ساخته و مورد بهره برداری قرار داده می شوند. در این روند نیز سهم کارمندان میلیسیای تاجیک در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ارزنده ارزیابی می گردد. سپس در وضعیت تنتنوی به برخی از کارمندان مقامات میلیسیا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رتبه‌های نوبتی سپرده شدند. همزمان چند تن از کارمندان مقامات میلیسیای تاجیک در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و سابقه‌داران ساحه با افتخارنامه، رحمتنامه، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. برنامه فرهنگی عبارت از دستگل موسیقی اهل صنعت و هنری ولایت با فراگیری صفت و نوا، سرود و ترانه و رقص‌های جذاب خاطر اشتراکداران چاره‌بینی را بریده گرداند. چاره‌بینی بخشیده بر روز تأسیسیابی میلیسیا در تالار کاخ فرهنگ ناحیه رشت دایر گردید که در آن نمایندگان مقامات محلی، کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت، سابقه‌داران ساحه اینچنین دیگر مهمانان شرکت داشتند. در آغاز چاره‌بینی سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت قید نمود که همساله در این روز ما از تاریخ میلیسیای تاجیکستان یادآور شده رنج و زحمت و تلاش و کوشش‌های شبانه روزی کارمندان مقامات کارهای داخلی را در تامین حفظ ترتیبات جمعیتی مبارزه با جنایتکاری پیش نظر می‌آوریم و همه این به خاطر تامین آسودگی مردم روانه شده است. گفته شد که سالهای صاحب استقلالی با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اینچنین وزارت کارهای داخلی در سمت بنیاد و از نوسازی بناهای مأموری و دیگر شرایط‌های کارمندان غمخوری‌های زیاده عملی شده است تا کارمندان میلیسیا بهر پیشگیری جنایت و جنایتکاری، حفظ ترتیبات جمعیتی، مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد نشأه‌دار و تحکیم آرامی و ثبات کشور عزیزمان سهم با سزای خود را گذاشته ولایت قانون و حمایت حقوق و آزادی‌های شهروندان را در همکاری با دیگر مقامات‌ها تامین نمایند. در این روز مبارک از نام رهبریت وزارت کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت به یک قطار کارمندان میلیسیا افتخارنامه و سابقه‌داران و عائله‌های بی‌سربان مانده کمک رسانده شد. در آخر هنرمندان با برنامه رنگین خود خاطر اهل چاره‌بینی را که آن ترنمگری محبت جاویدانه به وطن عزیز و حیات آسایشه را در بر می‌گرفت شاد کرد. در شهر و ناحیه‌های کشور مراسم تنتنوی سوگند یادکنی نوعسکران برگزار گردید. سربازان جوان که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدند در نزد پرچم دولتی قسم یاد کردند تا وطن، خلق و دولت خود را صادقانه محافظت نمایند. مراسم سوگند یادکنی نه تنها آغاز خدمت حربی بلکه رمز محبت به وطن و صداقت به ملت و دولت به شمار می رود. همکاران ما در این خصوص گزارش آماده کردند. در قسم نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در شهر اسفره چاره‌بینی با شکوه سوگند یادکنی نواسکران دعوت تیرماهی دایر گردید. سربازان متین اراده این قسم نظامی دوام بیش از یک ماه خدمت نواسکری خود معیارهای آیین‌ناموی و دیگر عهده‌داری‌های حربی را از خود کرده برای یاد نمودن سوگند حربی آماده شدند. اکنون سوگند حربی یاد می‌کنند تا که به حیث سربازان کامل حقوق وطن تمام وظیفه و عهده‌داری‌های حربی و خدمتی خود را مستقلانه اجرا می نمایند. جمع آمد با سفارهای هیئت شخصی در آوردن بیرق جنگی قسم حربی به میدان برگزاری چاره‌بینی و تحت صدای سرود ملی که رمز وطن دوستی و دولت مستقل ملی می باشد آغاز گردید. سپس هیئت شخصی نواسکران با لباس ادانه و سلاحی به آنها وابسته گردیده با جسارت و نیروی جوانمردی در نزد هیئت فرماندهی، افسران و سربازان همخدمت، پدر و مادران و پیوندان و نزدیکانشان به قبول سوگند حربی شروع نمودند. قسم میخورم که تا آخرین نفس به خلق خود صادق باشم. آنها با احساس والای وطن دوستانه و صداقت و صمیمیت خاص به خلق و وطن متن سوگندنامه را قرائت کرده قول دادند که این رسالت بزرگ و وظیفه جوانمردانه را صافدلانه و ثباتکارانه اجرا می نمایند و به سوگند یادنموده خود جاویدانه صادق مانده نه تنها دوام خدمت بلکه تمام عمر بهر تأمین ثبات و امنیت کشور کوشش می کنند. زیرا حمایت دولت و تأمین امنیت مردم
ҳамеша вазифаи шаҳрванд хусусан ҷавонони бонангу ор ва муҳофизони он мебошад. Ин ҷавонон низ маҳз бо дарки ҳамин рисолати фарзандӣ имрӯз хизмати ҳарбиро ихтиёр намуданду масъулияти дифои марзу бумии ватанро пеша намуданд. ҳайати роҳбарикунанда, намояндагони бахшу соҳаҳои гуногуни ҷомеа ва волидону наздикони сарбозон фарзандони далеру шуҷои ватанро ба муносибати қабули савганди ҳарбӣ самимона табрику муборакбод намуда таъкид доштанд ки маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ, фидокориву ҷонисорӣ ва хизматҳои шабонарӯзии хизматчиёни ҳарбӣ дар сарзамини поки ниёгонамон сулҳу субот пойдор аст ва имрӯз ҷомеаи кишвар зиндагии осоишта дорад. ҳамин тавр ҷамъомади танатанавии қабули савганди ҳарбӣ аз ҷониби гурӯҳи навазкарони даъвати тирамоҳии соли равон дар ин қисми низомӣ бо гузашти низомии ҳайати шахсӣ ва таҳти навои оҳангу таронаҳои аҳли ҳунар ба поён расид. маросими савганёткунии навазкарони қисмҳои низомии гарнизони Рашт дар шаҳраки Ғарб баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти маҳаллӣ, прокуратураи ҳарбии минтақа ва афсарону сарбозон иштирок доштанд. Дар оғози чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ба сухан баромада хизмати ватан модар, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолу ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва амнияти кишвари азизамонро вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд маънидод карда, навазкаронро барои ҳифзи марзу буми мамлакат ва хизмати содиқона баҳри ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон даъват карданд. аз ҷумла қайд гардид ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон базаи моддии техникӣ ва шароити зисту хизмати афсарону сарбозони артиши миллӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардидааст. ин аст ки ҳамасола шумораи ҷавонони меҳандӯз аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби ихтиёран афзуда хизмат дар сафи артиши миллиро онҳо барои худ мактаби ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоат арзёбӣ мекунанд то ба савгани ҳарбӣ содиқ бошанд. баъдан дар назди парчам навазкарон савган ёд карда ваъда доданд ки ватани худро дӯст дошта марзу буми кишвари азизамонро ҳамеша ҳифз менамоянд ва баҳри сулҳу суботи кишвари азизамон саҳми худро мегузоранд. баромадкунандагон дар ин маросими савганёткунӣ афсарону сарбозони шуҷоъро барои хизмати содиқона, зиракии сиёсӣ ва садоқат ба халқу миллати азизамон ҳидоят карданд. бо мақсади огаҳӣ пайдо намудан аз шароити марзбонон, кормандони ҷамоати шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун ба дидорбинии сарбозони дидбонгоҳи сарҳадӣ озодӣ рафтанд. нахуст масъулин ва меҳмонон бо сарбозони ин дидбонгоҳи сарҳадӣ ки дар марзи ватан содиқона қарзи фарзандиашонро ба анҷом расонида истоданд, суҳбати самимӣ ороста барояшон сарбаландиву шуҷоат ва дар пешбурди хизмати ҳарбӣ барору комёбиҳо таманнӯ намуданд. гуфта шуд ки маҳз хизмати софдилонаи афсарону сарбозони шуҷои диёр аст ки имрӯз мамлакати мо орому осоишта буда сокинон дар фазои сулҳу субот зиндагӣ ва фаъолияти назаррас доранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мустаҳкамсозии базаи моддиву техникӣ ҷузъу томҳои мамлакат ҳамасола тадбирҷӯӣ намуда шароити мусоид барои афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ фароҳам месозад. дар ин дидбонгоҳи назди сарҳадӣ низ тамоми имконот барои будубоши сарбозон ба таври зарурӣ муҳайё карда шудааст ки имрӯз марзбонон қаноатмандона рисолати мардонагии худро анҷом медиҳанд. дар дидбонгоҳи сарҳадии мо ҳамаи шарту шароитҳо фароҳам оварда шудааст. мо сарбозон миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем. мо ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои миллат дар марзу буми кишвар содиқона хизмат хоҳем кард. модарони чанд тан аз сарбозон дар ин рӯз аз ҳолу аҳволи фарзандонашон дар ин дидбонгоҳи сарҳадӣ бохабар гашта миннатдории худро нисбат ба дастгириҳои ҳукумату давлат баён доштанд. мо модарон аз дидбонгоҳи сарҳадии ноҳияи ҷайҳун аз фарзандонмон ки хизмати модар ватан карда истоданд дидан кардем ва аз ҷои хобшон, аз рахтои хобшон, аз хизматошон ки чӣ хел хизмат карда истоданд, аз хӯрокашон дидан кардем. беҳад нисбат ба солҳои пеш фарқияти калон дорад. ба модарон, ба апоҳомон муроҷиат карда гуфтаниам ки фарзандонатонро барои тарбияи хуб кардану барои рост ҳидоят кардан ба хизмати модар ватан раҳсипор кунем. дар ин рӯз ба хотири болидароҳии сарбозон хони идона ороста шуда ҳамзамон бо баргузории барномаи рангини фарҳангӣ зери савту навои мутрибони бахши фарҳанги ноҳия то дер боз хушҳолӣ намуданд.
бо фароҳам овардани шароити мусоид ва имконоти нав дар ҳама шаҳру ноҳияҳо зиндагии осоишта ва сатҳи некуаҳволии шаҳрвандон таъмин гардид. Дар ҳамин замина дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон низ бо ба истифода супоридани иншооти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ бо гулгаштҳо ва марказҳои муосири хизматрасонӣ шароити арзандаи зисту кор барои сокинон муҳайё гардидааст. Тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. бузургтарин дастовард барои ҳар як давлату миллат истиқлолу озодӣ ба ҳисоб меравад. дар доираи амалисозии нақшаву лоиҳаҳои ободонию бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди идона истиқбол намудани ҷашни бузургу пурифтихор миллати саодатофари кишвар 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. бо хомат афрохтани биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. зикр кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватанӣ рӯз то рӯз диёри бииштосоямон ободу зебо гардида истодааст. 34 соли соҳибистиқлолӣ барои мардуми саодатманди ноҳияи Кушонён давраи бунёдкориҳо унвон мегардад. дар тӯли ин солҳо сокинони ноҳия ба музаффариятҳои зиёд ноил гардиданд. бунёди роҳу пулҳо, марказҳои хизматрасонӣ, варзишгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон аз ин дастовардҳо унвон мегардад. масъулини ноҳия мақсад доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо ин ҳама дастовардҳои нек сазовор истиқбол гиранд. ин ҳам албатта дар заминаи тақвиятёбиву дастгириҳои созанда ва некбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум мавҷуд мебошад ки сокинон ин ҳама пешравиро самараи истиқлоли давлатӣ медонанд. ҳар нафаре ки ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии ноҳия ба сайру гашт мебароянд аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва аз ҷилои илҳомбахши чунин манзара ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имкониятҳо бештар истифода менамоянд. дар ноҳияи Нуробод дар назди 17 муассисаи таълимӣ барои 1670 хонанда синфхонаҳои иловагӣ бунёд шуда истодаанд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар бештари иншооти таълимӣ бо суръат идома дошта анҷоми он наздик аст. амалӣ шудани чунин тадбирҳо барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои хонандагон заминаҳои мусоид фароҳам меоварад. гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи Нуробод бунёди муассисаҳои таълимӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда истодааст, то ин ки шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. зеро солҳо боз дар баъзе деҳоти дурдаст бо зиёд шудани шумораи хонандагон, нарасидани ҷойи нишаст ва кабинетҳои фанӣ ба пешрафти таълиму тарбияи насли наврас то андозаи мушкилӣ эҷод мекунад. ин аст ки барои рафъи мушкилот сохтмони муассисаҳои таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ пешбинӣ шудааст ки ҳадафи асосӣ фароҳам овардани шароити зарурӣ барои таҳсили хонандагон мебошад. дар муассисаи таълимӣ 338 нафар хонанда таҳсил дошта дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорону аҳолӣ барои боз ҳам беҳтар шудани шароити таҳсил кӯмаки худро мерасонанд. аз ҷумла таи солҳои охир як бинои таълимӣ аз 4 синфхона бунёд шуда айни замон таъмири гирду атрофи бино ва роҳравҳо дар арафаи анҷомёбист. дар раванди корҳои сохтмонӣ инчунин афзоиши шумораи хонандагон барои солҳои пешомад ба назар гирифта мешавад то ба ин васила мушкилоти нарасидани ҷойи нишаст ҳалли худро пайдо кунад, зеро ҳамасола афзоиши хонандагон ба назар мерасад. дар бештари муассисаҳои таълимӣ ба истифода додани синфхонаҳо ва кабинетҳои фанӣ шароити таҳсили хонандагон беҳтар шуда истодааст. аз ҷумла хонандагони соҳибистеъдоду болаёқат дар озмунҳои фанӣ фаъолна ширкат намуда омӯзгорон барои баланд бардоштани маҳорату малака ва сатҳу сифати дониши онҳо аз фанҳои алоҳида машғулиятҳои иловагӣ ва дигар чорабиниҳои маърифатиро баргузор менамоянд то шогирдонашон барои ширкат дар озмунҳои минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ омода шаванд.
аз рӯи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии деҳоти хумдон, навобод, воидарай, ёфуҷ ва дегаӣ дар арафаи ба истифодадиҳӣ қарор дорад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. Бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи шаҳри Кӯлоб бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. ҷиҳати омодагӣ ба фасли сармо, истифода аз дастгоҳҳои каммасрафи барқӣ, пардохти маблағи нерӯи истифодашуда, кам кардани талафоти нерӯи барқ, кормандони прокуратураи шаҳри Кӯлоб корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷиширо оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ, инчунин иҷрои нақшачорабиниҳо барои мавсими тирамоҳу зимистонро баргузор намуданд. зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳо бо кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ, ташкилоту идораҳо ва сокинони шаҳри Кӯлоб оид ба риояи талаботи қонунҳои амалкунанда суҳбат намуданд. дар рафти санҷиш муайян карда шудааст ки қарздории муштариён аз ҳисоби истифодабарии нерӯи барқ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб ба моҳи октябри соли 2025 ба маблағи 148 миллиону 664 ҳазору 668 сомониро ташкил медиҳад ки аз ин маблағ 84 миллиону 711 ҳазору 981 сомонияш бевосита ба аҳолӣ тааллуқ дорад ва 63 миллиону 952 687 сомонӣ бошад ба корхона ва муассисаҳои шаҳр мансуб мебошад. ҷиҳати рӯёнидани маблағи истифодабарии қувваи барқ ба миқдори 1 миллиону 120 ҳазору 112 сомонӣ 9 адад мавод омода карда барои овардани аризаи даъвогӣ ба прокуратураи вилоят пешниҳод карда шуданд ки аз ҷониби прокуратураи вилоят аризаҳои даъвогӣ пешниҳод карда шуда қонеъ гардонида шуданд. зимни баргузории санҷишҳо бо сокинон ва кормандони ташкилоту идораҳо тавсияҳо ва маълумотҳои муфид оиди истифода аз таҷҳизотҳои каммасрафи барқӣ, даст кашидан аз таҷҳизотҳои барқии худсозу ғайристандартӣ, дуздии барқ, риояи қоидаҳои бехатарӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. қобили қайд аст ки бо мақсади қарзи ҳаққи истифодаи қувваи барқ, рӯёндани маблағи қарз, муайян намудани сабабҳои пайдоиши қарз, саривақту ошкор ва пешгирӣ намудани қонунвайронкуниҳо дар ин самт аз ҳисоби кормандони ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда фаъолияти он таҳти назорат қарор дорад. дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ аз ҷониби прокуратураи шаҳри Кӯлоб дар давоми соли 2025 ба миқдори 722 ҳазору 414 сомонӣ маблағи зарар барқарор карда шудааст. новобаста ба ин прокуратураи шаҳри Кӯлоб ҷиҳати иҷроиши қонунгузории мазкур дар самти истифодабарии самараноки нерӯи барқ назоратро боз ҳам ҷоноб намуда чораҳои мушаххас андешида истодааст. қобили қайд аст ки ҷиҳати риояи қонунҳо ва истифодаи самараноку мақсадноки нерӯи барқ чунин санҷишот дар дигар ташкилоту идораҳо гузаронида мешавад. бинобар ин шаҳрвароноро зарур аст ки дар идораҳои давлатӣ, хонаҳои истиқоматию нуқтаҳои соҳибкорӣ аз истифодаи ғайриқонунӣ нерӯи барқ ва таҷҳизоти худсозу ғайристандартӣ даст кашанд ва нерӯи барқро сарфаркоронаю мақсаднок истифода баранд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. минтақаи озоди иқтисодии 5 яке аз минтақаҳои озоди иқтисодии амалкунанда дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, он дар ҷануби кишвар дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон ҷойгир аст ва тавассути ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ дар рушди савдои байналмилалӣ ва ҷалби сармоя нақши муҳими стратегӣ дорад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. корхонаи истеҳсоли маводи шустушӯӣ, коркарди нафт ва ба ин монанд корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии 5 дар ноҳияи ҷайҳун фаъолият мекунанд ки ин дар рушди соҳаи саноат мусоидат мекунад.
айни замон аз ҷониби масъулин ба хотири рушди соҳа ва ҷалби сармояҳои хориҷиву дохилӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҷалби сармояи хориҷӣ ва рушди соҳибкории маҳаллӣ, коркарди молҳои воридотиву содиротӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳамчунин баландбардоштани нақши Тоҷикистон дар савдои минтақавӣ. Чунин масъалаҳо зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад ва дар расидан ба ин ҳадафҳо минтақаи озоди иқтисодии 5 ноҳияи ҷайҳон бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ватанӣ саҳми назаррас дорад. Дар минтақаи мазкур зиёда аз 10 лоиҳаи корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ таҳризӣ карда шуда, ҳоло 5 тои он фаъолияти босамар доранд, ки самти фаъолияташон ба истеҳсоли маҳсулоти мухталифи хоҷагии халқ равона гардидааст. айни замон 18 субъекти соҳибкорӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 6 субъекташ корхонаҳои ватанӣ мебошанд, 4 адад корхонаҳои Афғонистон, 1 субъекти соҳибкорӣ Федератсияи Россия ва 7 субъекти соҳибкорӣ субъектҳои ҷумҳурии Чин мебошанд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи фон дарё, ки дар ин минтақа ҳамчун корхонаи коркарди нафт, маҳсулоти нафтӣ ва биоэтанол фаъолият менамояд, дар масоҳати 7 сотиқ замин ҷойгир буда, иқтидори истеҳсолии он дар як сол 20 000 тоннаро ташкил медиҳад. тавре зикр шуд, маҳсулоти коркардшудаи ин корхона ба дохил ва хориҷи кишвар содирот гардида, ҳамзамон ба ҷалби сармояҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат мекунад. аҳамияти сармоягузории дохилӣ метавонад бо тадриҷ ва ҳамзамон бо афзун гардидани ҳаҷми сармоягузории хориҷӣ бештар гардад. корхонаҳои муштарак бо сармояи берунӣ, қарзҳои хориҷии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, грантҳо, сармоягузории бевосита, вусъатёбии дарозмуддати кредитӣ, истифодаи захираҳои муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ аз омилҳои асосии зиёд намудани ҳаҷми сармоягузориҳо дар саноати кишвар дониста мешавад. айни замон гуфтушунидҳо бо соҳибкорони ҷумҳурии исломии Покистон оиди таъсиси корхонаи истеҳсоли кондитсионерҳо ва дигар таҷҳизотҳо барои сохтмонҳои биноҳои баландошона, бо ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ оиди таъсиси корхонаи логистикии Роҳи Оҳан, ки ба масоҳати 18 гектар замин ба хотири таъсис додани маркази логистикии Роҳи Оҳан гуфтушуниҳо рафта истодааст. дар умум маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ талош дорад, ки ҳарчи бештар ҷалби сармояи хориҷиро дуруст баромонад ва таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ, саноатӣ ва зиёд кардани ҷойҳои нави корӣ дар талош мебошад. маҳз рушди соҳаҳои воқеӣ, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва воридоти технологияҳои нави инноватсионӣ имкон медиҳад, ки раванди саноати кунунии мамлакат таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи ҷойҳои нави корӣ мунтазам афзоиш дода шавад. бо ин мақсад айни замон дар минтақаи озоди иқтисодии 5 сохтмони корхонаи истеҳсолии обҳои ташнашикан ва макарон идома дошта, баъд аз ба кор андохтани он сокинони зиёди бешуғл бо ҷои кор таъмин ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзун хоҳад гашт. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаҳои тиббии кишвар таҷҳизоти муосир ворид гардида, имкониятҳои нави ташхису табобат фароҳам меоянд. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент низ бо ворид гардидани дастгоҳҳои нав, навъи ҷарроҳии бебуриш ба роҳ монда шудааст. гузориш дар ин хусус. дар шӯъбаи эндоҷарроҳии беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент таҷҳизоти нави тиббӣ ворид гардид, ки имкони анҷом додани амалиётҳои ҷарроҳиро бо усули муосир фароҳам меорад. бо истифода аз ин дастгоҳҳо табибони маҳаллӣ ҳамроҳи мутахассисони ботаҷриба аз шаҳри Душанбе тавонистанд 5 амалиёти ҷарроҳии мураккабро бо усули нав анҷом диҳанд. бебуриши калон танҳо тавассути чанд сурохии хурд дар шикам. ин нави ҷарроҳиро, ки эндоскопияи лапароскопӣ меноманд, имкон медиҳад, ки тамоми амал зери назорати камераҳои махсус ва бо дақиқии баланд анҷом дода шавад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ имрӯз муассисаҳои табобатӣ ҳарчанд дур аз марказам қарор дошта бошанд, бо технологияҳои муосири инноватсионӣ таъминанд ва ин амалҳои нозуку мураккабе, ки пештар фақат берун аз ҷумҳурӣ иҷро мешуданд, мо як имконияти хубе пайдо кардем дар шаҳру ноҳияҳои дур аз марказ низ инҳоро бо муваффақият анҷом диҳем. ин имконият медиҳад, ки аҳолии кишвар берун аз ҷумҳурӣ ё берун аз он шаҳри ноҳияҳое ки зиндагӣ мекунанд нарафта, дар макони зисти худ як хизмати баландсифати тиббиро гиранд.
در اصول عنعنوی بیمار بعد جراحی تا یک هفته در بیمارخانه بستری میگردید و تنها بعد 4 تا 6 ماه توان بازگشت به مهنت را پیدا میکرد. اما با اصول نو پس از یک روز از بیمارخانه رخصت شده در مدت 1 ماه پورا به فعالیت عادی برمیگردد. اجرای عمل با این تکنولوژی با ما و بیماران یک سبکی میآورد، چون که دوره ریابیلیتاسیون یعنی دوره برقرارشوی بیماران از 1 هفته 5-6 روز تا 1 شبانه روز است. یعنی این بیماران اگر به طور عنعنوی پیشتر جراحی میشدند و 6-7 روز مجبور بودند در بیمارخانه بستری باشند، ما پس از اجرای این عملهای مینی اینوازیوی بیماران رو 1 شبانه روز پس به خانه رخصت میکنیم. تجهیزات موثر امکانیت میدهد که طبیب تمام جراحیان را توسط مانیتور اداره نماید، جراحی با دقیقی بلند گذارد و خطر خونروی یا آسیب عضوها به حد نهایی رسد. در عین زمان طبیبان در شعبه با هم تجربه مبادله کرده روند و نتیجه عملیات ها را بررسی میکنند. امروز بیماران برای گرفتن چنین نوع خدمت رسانی جراحی دیگر احتیاج ندارند به شهرهای دیگر روند. همه کار در حدود پنجکند با سطح بلند و مطابق به طلبات موثر انجام داده می شود. خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان همساله به بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند تجهیزات‌های نوی زمانوی وارد می‌گردد که امروز با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان متخصصان مرکز جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌ها به شهر پنجکند آمده 5 نفر بیماران را با اصول نوی طبابت جراحی معلا اینوازیوی اندوجراحی که به بریش انجام یافت 5 نفر بیماران را جراحی کردند. امروز ما با باوری کامل میگویم که در آینده بیمارانی که سفر میکردن به شهر خوجند و دوشنبه که خراجات زیادی را طلب میکرد، امروز در شهر پنجکند در شعبه اندوجراحی متخصصان محلی این جراحی را انجام میدهند. با راهنمای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، سالهای اخیر زمینه مادی تکنیکی ساحه تندرستی شهر پنجکند به طور بی‌سابقه تحکیم یافته است. در مؤسسات طبی شهر حالا زیاده از 3000 کارمند ساحه از جمله صدها دکتر صاحب تجربه و کارمندان میانه طب فعالیت دارند. همه این اقدام‌ها با هدف حفظ سلامتی مردم و تأمین زندگی سالم برای هر یک شهروند کشور روانه شدند. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکند. اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت همزمان با تشکیل حوض‌های پرورش ماهی جهت افزون نمودن ذخیره ماهی در شرایط طبیعی تدبیرهای تکرار استحصال کنی راه اندازی شده ایستادند. در دوره این اقدام از حساب حوض‌های کارپرست ماهی تاجیک که در ناحیه باباجان غفورov جایگیر است 2 میلیون ماهیچه به آبانبار بحر تاجیک سر داده شد. این عمل با زیاد شدن ذخیره ماهی و حفظ توازن اکولوژی منطقه مساعدت می‌نماید. گزارش همکارانمان. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مساحت زمین خواجگی‌ها برای تشکیل حوض‌های ماهی پروری پیش بینی شده 684 گکتار بوده. از این در 511 گکتار 37 خواجگی‌ها با پرورش ماهی مشغولند. یکی از موضوعهایی که جای سکونت ماهی‌های گرمی دوست زغار ماهی، امور سفید، پیشانه پهن و گل ماهی در شرایط طبیعی انکشاف یابنده آبانبار بحر تاجیک محسوب یافته از حساب تکرار استحصال کنی ذخیره ماهی زیاد کرده می شود. در جمعیت دارای مسئولیت محدود کارپرست ماهی تاجیک در ناحیه باباجان غفورov 16 حوض‌ها برای زیاد نمودن ماهیچه‌ها از اینکوباسیا، بحر تکرار استحصال کنی و تامین خواجگی‌های ماهی پروری شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، ختلان و بدخشان فعالیت می‌نمایند. در یک سال از 120 تا 140 میلیون ماهیچه از اینکوباسیا استحصال و مدت معین در حوض‌ها نگهداری کرده و مطابق گردانی بهره تکرار استحصالی قسماً در آبانبارها سر داده، همچنین به خواجگی‌های ماهی پروری دسترس می‌نمایند. ماهیچه‌هایی که از طرف کارپرست ماهی تاجیک پرورش کرده ایستاده است و بحر تاجیک زیاده از 2 میلیون پرافته می‌شود. با توصیه عالمان ساحه اختیالوگ‌ها، متخصصان شعبه حفظ حیوانات و نباتات سرریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در یکی از حوض‌های کارپرست ماهی تاجیک در ناحیه باباجان غفورov نمود ماهیچه‌ها انتخاب و با جدا کردن سنجش وزن و شماره دقیق برای تکرار استحصال کنی آماده شدند. از حوض‌های کارپرست ماهی تاجیک در ناحیه باباجان غفورov 2 میلیون ماهیچه‌ها با اصول مخصوص به آبانبار بحر تاجیک در چند مرحله سر داده شد. این تدبیر با مقصد حفظ ذخیره ماهی در شرایط طبیعی هرچه بیشتر زیاد کردن نمودهای ماهی راه اندازی گردید. از جانب عالمان معین کرده شده است که
چقدر که صفت و مقدار مایچه هایی که سر میدادند صفتاً بهتر و وزن آنها بسیارتر باشد، فیصدی بازگشت آن بسیار می شود. در دوام 3-5 سال آینده از 1 کیلوگرم تا 3 کیلوگرم وزن میگیرند. таъкид бояд намуд ки дар баробари роҳандозии тадбирҳои такрори сесолкунӣ соли равон бо мусоидати кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сарриёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти суғд дар мавзеи болооби обанбори баҳри тоҷик ҷои тухмгузории ҳаракати моҳиҳо 37 километр каналҳои мелиоративӣ ташкил ёфта шохобҳо пайваст карда шуд. ин кор ба он мақсад амалӣ карда шуд ки дар давраи тухммонӣ моҳиҳои дар шароити табиӣ инкишофёбанда дар мавсими обёрӣ ё фасли терамоҳ бо паст шудани сатҳи об дар болооб монда талаф наёбанд. бо кофтани каналҳо роҳи ҳаракати моҳичаҳо ба баҳр ташкил ёфт. ин тадбир барои ҳифзу эмин нигоҳ доштани то 10 миллион моҳичаҳо аз талафёбӣ ва инкишофу афзун шудани захираи моҳӣ дар обанбори баҳри тоҷик мусоидат менамояд. дар вилояти суғд давоми сол аз ҳисоби обанбори баҳри тоҷик ва хоҷагиҳои моҳипарварӣ сайди саноатии моҳӣ 900 то наздик 1000 тонна гӯшти парҳезиро ташкил медиҳад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти суғд, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед.